Reka twongere tubasuhuze tubifuriza umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeze gukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV. N'umugoroba wo kuri tariki ya 6 ukwezi n'ukwa 10 umwaka wa 2025. Amakuru yacu n'ubundi aribanda cyane ku bibazo by'intambara za politike na diplomasi zo ku mirongo y'urugamba. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guhanganamo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho. Ubu ngubu amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Congo cyatangije imyitozo ikomeye cyane. Imyitozo igamije ikirero ni imyitozo y'indege z'intambara, ubona ko ziri kwitoreza mu gace ndibuze kukwereka, ariko amakuru akavuga ko bifite aho bihuriye no kugaba ibitero simusiga muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru mu duce M23 igenzura muri ya gahunda ya President Tshisekedi ngo yo kwisubiza uduce uko byagenda kose. Imyitozo rero y'indege z'intambara iri kubera he? Bitewe n'imyitozo y'indege z'intambara n'agace yabereyemo byaje guteza ibibazo, ndetse bamwe bakavuga ko ari byo yari igambiriye bindi byanateje ikibazo muri utwo duce. Nyamara hari amakuru avuga ko ari imyitozo y'igisirikare cya FARDC kiri gukora imyitozo y'indege z'intambara bategura ibitero simusiga byo mu kirere bagomba kugaba muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Turaje turebere hamwe rero hano ni mu kahe gace, turaza kureba imyitozo yo yifashe gute. Andi makuru ari kwerekana ko President Tshisekedi noneho yongeye kugira icyo asaba abanyamerika kugira barebe niba bamufasha kurwanya M23. Mbibutsa ko Tshisekedi rwose yari yarahaye leta zunze ubumwe za Amerika offre y'amabuye y'agaciro, ati ndifuza ko mu mutekano, ariko umutekano bikagaragara ko yashakaga ko abanyamerika bamufasha kurwanya M23. Abanyamerika bamusaba kuganira n'uyu mutwe, ni nabyo biganiro turi kubona bikomeje Doha muri Qatar. Ubu ngubu rero amakuru ari kwerekana ko mu mayeri menshi cyane President Tshisekedi asa nkaho ashaka guha abanyamerika indi offre, ariko noneho agakomeza kubahatiriza yuko bagomba kumufasha kumuha umutekano mu burasirazuba. Bivuze ngo no gushira igitutu kuri M23 kava muri ibi bice. Hano rero turaza turebe uko President Tshisekedi harimo arabikora, abanyamerika baraza kubyemera. Aya makuru nayo ndaje nyaguhe mukanya. Ku rundi ruhande rwose Uganda yatangiye guca amarenga ko bimwe mu bice byo muri Kongo bahana imbibi hari igihe imipaka izavaho bigahinduka igihugu kimwe. Hano rero kibaza uburyo Kongo na Uganda bizahinduka igihugu kimwe bikakuyobera, dore ko muri biriya bice bya Zaituri n'ikindi gice cya Beni hari imipaka myinshi Kongo ihana imbibi na Uganda. Kuki rero abayobozi ba Uganda bavuga ko hari igihe imipaka izavaho ndetse ngo bigahinduka igihugu kimwe? Turaza kureba ikibyihishe inyuma. Mbibutsa ko hari n'umutwe wa Thomas Lubanga CRP bivugwa ko ufashwa na Uganda ukomeje kotsa igitutu ingabo za Kongo hariya muri turi bahanganye bikomeye. Bigakurikirana rero n'aya magambo ya bamwe mu bantu bahoze mu ngabo za Uganda banakomeye bo hafi ya President Museveni, ati hari igihe rwose iriya mipaka izavaho. Nibyo kwibazwaho, turaza turebe ikibyihishe inyuma. Turaza kunyarukira ku mirwano, ubwo turete tujya ku mirongo y'urugamba ikomeza kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu rurambikanye cyangwa imirwano irakomeje hagati ya M23 ifatanyije na twirwaneho, ikaba ikomeje guhangana bikomeye n'ingabo z'u Burundi Wazalendo, FARDC na FDLR n'abacancuro. Kuri inshuro iri kubera hehe muri uyu mugoroba iyi mirwano? Amakuru nkuzaniye ite iri kubera he? Tukaza kureba n'andi makuru agiye atandukanye afite ahuriye n'izi ntambara yaba no muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere yuko twihuta tujya icigata ry'impapuro ngo ni za raporo za business. Ayayayaya, urazigaraguramo umutwe ugashyuha kandi bikarangira utamenya ikinyuranyo cy'inyungu n'igihombo. Rekeraho nkwereka abagufasha. Umunsi wa mbere uziruhutsaho ni umunsi uzatangira gukoresha systeme za Infinity Tech Solution zigufasha mu gucunga business yawe. Ufite bar, restaurant, coffee shop, alimentation, kenkayoli, depot, stock cyangwa ubundi bucuruzi ushaka kugenzura kuri phone yawe na mudasobwa. Ikinyezana cyo guhombera mu mibare mibi y'icungamutungo cyarangiye mu minsi ishize Infinity Tech Solution itaraza ku isoko. Kubera kujyana n'ibihe, systeme zabo zubaka mu buhanga bwa artificial intelligence bifasha mu kuvumbura amakosa yose yakorwa mu kubara inyungu hagati y'ibyaranguwe n'ibyacurujwe, kimwe no gutahura amakosa yaba ari muri POS. Inama ku bakiriya kandi nuko mwanagenzura systeme zanyu musanzwe mukoresha niba amakuru yose akenewe muyabonamo, kubera yuko nabyo tuzi ko mwahuye nabyo kandi byo twiyemeje kubikosora. Ku bakenera fingerprint ziri integrated hamwe na MIS na kamera zicunga umutekano, byose turabigukorera. Hamagara Infinity Tech Solution kuri 0785 030 772 cyangwa bandikire kuri WhatsApp. Mu makuru mu rwego rwo kuyarambura, reka banze nkwibutse wowe
wowe washoye akayabo k'amafaranga muri business zigiye zitandukanye, mu ruganda ushobora kuba warashinze uruganda, ushobora kuba ufite restaurant, ushobora kuba ufite bar, ushobora kuba ufite amacumbi, ushobora kuba ufite hoteli, washoye akayabo k'amafaranga, nyamara ibicuruzwa byawe na serivisi zawe biragurwa ariko ukabona ukomeza guhura n'ibihombo. Birashoboka rero ko management yawe imbere muri company zawe cyangwa se muri business zawe itameze neza, dore ko hari n'abakozi bagira akaboko karekare, murabizi kuko service na produit byawe bigurwa, wagakwiye kuba wunguka. Ikibazo rero kiri muri management. Urabigenza ute rero? Urakenera guhamagara cyangwa se kwegera Infinity Tech Solution. Infinity Tech Solution iguha software igezweho kandi iri powerful. Iyi software ikigufasha niki? Nukuri codinga transactions zose ziri kubera muri company yawe, ibyaguzwe, ibyacurujwe, tukajya muri stock, ibyinjiye muri stock, ibyasohotse hasigaye ibi, transaction yose y'ibyacurujwe, ndetse uburyo iyi software ikoramo nta kozi wakwiba n'igiceri cya 5. Bashobora kuinstalinga rero muri company, muri machine za company cyangwa muri machine yawe ugendana, ukaba wajya unagenzura transactions zose uko ziri kubera muri company yawe wibereye mu rugo, hehe rwose n'ibihombo bituruka kuri management mbi. Igihe cyose wawegeye Infinity Tech Solution ikaguha iyo software iri powerful. Kuba ari hanze ku mugabane w'Uburayi, muri Leta Zunze za Amerika, mushobora kuba mukenera zino system cyangwa se izi software, ariko bitewe nuko mw'ibyo bihugu biba bihenze cyane bikabagora, wahamagara Infinity Tech Solution hano mu Rwanda, ifite uko rwose yabigukorera iyo software ikayiguha, iri hano mu Rwanda, wowe wibereye muri Amerika kandi bikagenda neza, dore ko byose pfa kuba ufite internet yaragakemuye. Hamagara rero iyo nimero uri kubona ku rubuga rwa Inkuru Impamo TV irangizwa na 72, cyangwa se wamagana nimero yanjye 0783824586, nkugeze kuri Infinity Tech Solution, kuko yakemuriye abantu benshi cyane ibibazo nk'ibyo ngibyo byo guhura n'ibihombo bituruka kuri management mbi imbere muri company yawe, aho washoye akayabo k'amafaranga ugira ngo wunguke, ariko management mbi muri company igatuma utunguka. Infinity Tech Solution rero iraguha igisubizo. Kaduhita twihuta noneho ku makuru, twihuta cyane. Tubanze duhere muri izi ntambara za politike na diplomasi, dore ko nazo zirimo amakuru menshi cyane. Noneho duhite tujya ku mirongo y'urugamba turebera hamwe aho imirwano igeze kugeza ubu ngubu. Natangiye nkubwira ko President Tshisekedi kugeza ubu nyuma yaho yegera Leta Zunze za Amerika ati ndabaha amabuye y'agaciro ngewe mumpe umutekano, ariko Tshisekedi wifuzaga ko umutekano Amerika yamuha wagombaga kuba uhwanye nuko Amerika yagombaga kurwanya mu 2023 ikayishiraho igitutu cya politike na diplomasi, ibyanaba ngombwa bagafasha Tshisekedi kurasa uyu mutwe. Waba wifuza kugaruza ibyawe byibwe cyangwa se wanyezwe, waba wifuza kumenya niba uwo mukundana cyangwa se umugore wawe ataguca inyuma, waba warazengerejwe n'ibisambo, waba uhinga bikarumba se, cyangwa waba wararozwe ukivuza ahantu hose bikanga, muganga mpuzamahanga niwe wenyine ushobora kugufasha ikibazo cyose waba ufite kigakemuka. Niba ukeneye kwihorera, gukundwa, kwirukana karande n'inyatsi, niba wifuza intsinzi, ubukungu, gukira amarozi y'ubwoko bwose, guhumanurwa, gutsirika, akarusho ahumanura ibibanza byabuze abakiriya bikagurwa byihuse, muganga gakondo akorana gufasha aho waba uri hose. Kugira ngo bawambure ibice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru harimo na Goma ndetse na Bukavu n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, icyokoza Abanyamerika ntibabimwemereye kuko bamubwiye ati bari n'Abanyekongo, ikibazo cyabo ni icya kera, wagakwiye kuba rero wicarana nabo. Nibwo Tshisekedi yaciye bugufi ati uburyo nabishakagamo Abanyamerika ndi kubaha amabuye y'agaciro ntago ariko babigenje, ariko kuko ari igihugu gikomeye nta kundi reka numvikane na Alliance Fleuve Congo. Cyokoze nujya no kureba hariho n'igitutu cy'aba barwanyi bari bamaje kumwambura Goma bakimara gufata na Bukavu, niko byagenze. Nyamara amakuru ubungu bari kwerekana ko President Tshisekedi yongeye kubura indi dirusha, nayo ni y'amabuye y'agaciro, ariko noneho hakashiraho izindi kondisiyo ni y'amabuye y'agaciro nayo, ariko Tshisekedi ari gushiraho kondisiyo kuri Leta Zunze za Amerika. Ngaya mabuye ndabizi murayakeneye cyane mu bigendanye n'ikoranabuhanga, gukora amatelefone na za mashini, kandi turayafite hano iwacu ku bwinshi. Kubwizo mpamvu rero kugira ngo tuyabahe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko muduha umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nujya kureba rero kugira umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Kongo, Amerika yari yasabye Tshisekedi yuko bagomba kwicarana na Alliance Fleuve Congo iduha muri Qatar, kandi birakomeje ibiganiro. Ngira ngo no mu iki cyumweru biteganyijwe ko basubirayo. Aya makuru na yakugejejeho mu kiganiro cya mbere.
icyo koze nureba ibiri kubera iduha muri Katari kugira impande zombi zumvikane zizagere kumvikana mu rwego rwo guhagarika intambara n'ibindi bagomba kumvikanaho biragoranye. Ubu ngubu rero no ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDLR n'abacancuro ntibashobora guhagarika M23 kuko irakomeza kugenda ifata ibice. Tshisekedi rero yagaruye indi kondisiyo asaba leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi kugira ngo imuhe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ubona ko ashaka gukomeza kuinsista yuko abanyamerika bamufasha guhagarika M23 kuyishiraho igitutu yaba cya politike cyangwa se cya gisirikare. Tshisekedi rero yabigaruye gute? Reka aya makuru nyavuge ukari kugira ngo ntaza kugira n'ijambo na rimwe ntarukamo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa bamwita Felix Tshisekedi avuga ko igihugu cye cyiteguye guha Leta zunze ubumwe za Amerika amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora za telefone. Amabuye akoreshwa mu gukora za telefone, imodoka ndetse n'umuriro w'amashanyarazi. Ariko Leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa Washington ngo Kongo izabibaha abanyamerika, niko kongera kubibibutsa ati tugiteguye kubibaha atari kigihe Leta zunze ubumwe za Amerika zizaba zemeye kudufasha cyangwa se zizaba zemeye igihe zizaba mu gihe Leta zunze ubumwe za Amerika zizaba zitwijeje amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zirizeza Kongo amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gute? Ni Tshisekedi dushaka nyine kubaha amabuye ngakoreshwa muri telefone, gukora amamodoka n'amashanyarazi, imodoka z'amashanyarazi. Noneho Amerika nayo ikabizeza umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutekano ruri kwicwa n'iki, uri guhungabanywa n'iki? Nibyo hari imitwe ya Maimai na Nyatura yashizwe muri Wazalendo na za FDLR na za Red Tabara na za ADF byakunze guhungabanya umutekano muri biriya bice. Ariko none ujya kureba hari indi ntambara Alliance Fleuve Congo ihanganye n'umuntu ubutegetsi. Amakuru akerekana rero ko ari byo Tshisekedi yifuza. Mumfashe bari abantu bo muri Alliance Fleuve Congo 23 natwirwaneho, nanjye mbahe zino cobalt kuko ndazifite, muzajya mukora amatelefone, amamodoka y'amashanyarazi. Kandi amakuru yerekana ko Leta zunze za Amerika arizo zifite umushinga ukomeye wo gukora imodoka z'amashanyarazi. Ni Leta zunze za Amerika zikomeje guhiganwa n'abashinwa n'ibindi bihugu, cyane cyane abashinwa ku bigendanye no gukora za telefone. Ubwo rero murumva ko Tshisekedi mu kiganiro cyihariye na Scripps News yo muri Amerika, Tshisekedi yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite cobalt nyinshi, igihugu gitanga hafi 3/4 by'ikenerwa ku isi, kandi ifitiwe kimwe cya kabiri, kandi ko ifite kimwe cya kabiri cya cobalt iboneka ku isi. Tshisekedi yagize ati turizera ko kuva Amerika iyobowe na Perezida Trump ishishikajwe n'aya mabuye y'agaciro. Ati turabizi ko muyakeneye, mushishikajwe nayo. Igitekerezo cyabo cya mbere kizaba ari ukurinda umutekano w'ishoramari. Uburasirazuba bwa Kongo buri mu ntambara hagati ya guverinoma na Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 wigaruye agace gakungahaye k'amabuye y'agaciro hafi ya Goma. Nujya kureba aya mabuye Tshisekedi ari kuvuga, amenshi ari no muri biriya bice byagenzuwe na M23, za cobalt, za coltan, za lithium, ni muri biriya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu nubwo ari n'ahandi. Mu nteko rusange iheruka y'umuryango w'abibumbye Tshisekedi yasabye ko hafatirwa ibihano abakoze ibyaha by'ubukungu, ariko n'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha bya jenoside yakorewe mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu rero Tshisekedi ibi yari yabyerekana, ariko kuri incuro akerekana ko aya mabuye ayafite ku rwego rwo hejuru. Ati rero Amerika mu amahoro n'umutekano, mumfashe bari abantu bo muri Alliance Fleuve Congo mba hano mabuye. Ariko hano wakwibaza ibi bice ka Alliance Fleuve Congo ibigenzura kandi ifite n'imbaraga za gisirikare ishobora gufata n'ibindi birimo aya mabuye, ibyo ifite ubwabyo birimo aya mabuye. Ubundi bukugeza ubu ni ngombwa abanyamerika bace kuri Tshisekedi kugira bayabone. Kuki bataca kubagenzura ibyo bice? Ibyo nabyo birashoboka kuko ubona ko ibyo Tshisekedi akomeza gusaba abanyamerika bamubwira ati genda gake, nubwo akomeje gutera imigeri genda gake wumvikane n'abari abantu. Ariko none urabona ko yongeye kubigarura, ati nyamara mwabigenza gutya nanjye nkabigenza gutya. Hana akavuga ati intambwe irasobanutse, Amerika ishobora gufasha kuzana umutekano no mu burasirazuba bwa Kongo no gushora imari mu gutunganya amabuye y'agaciro. Ati ntabwo tuzongera kuba nk'igihugu ntabwo tuzongera kuba nk'igihugu cyo kuramusa amabuye, ahubwo nanone tuzaba igihugu cyo kuyahindura. Ntabwo ari igihugu cyo gukomeza gusa ngo gutanga amabuye, tuzanayahindura. Tshisekedi abibajijwe
abajijwe ku ihangana rya Amerika n'Ubushinwa yavuze ko ntaho abogamiye, ati turi inshuti na bose, nyamara yongeye kuvugurura amasezerano akomeye yo gucukura amabuye y'agaciro na Beijing yavuze ko atari amasezerano y'inyungu ku mpande zombi. ngo yaba Amerika yaba n'Ubushinwa bose ni inshuti zacu, usibye urugamba rwa politike Kongo ihanganyemo kandi ihanganye n'icyorezo gica cya Ebola mu ntara ya Kasai. Kuva muri Nzeri abayobozi babaruye abantu 57 banduye, barimo 34 bapfuye. Wenda ntago ari ngombwa cyane, ntaho bihuriye n'iyi nkuru, ariko wenda iby'iyi nkuru cyane ngira ngo mwabyumvishe n'ibinyamakuru byo muri Kongo byabyanditse. Ni ikiganiro Tshisekedi yagiranye rwose, yagiranye n'itangazamakuru hariya muri Amerika, ati ndabaha kobalte ubundi nanjye mu mahoro n'umutekano mu burasirazuba. Amakuru akerekana ko yifuza ko Amerika ihindura imyumvire ikamufasha gushira igitutu kuri M23. Biraza kumukundira. Reka none dute dukomeza amakuru yacu kuri ya gahunda y'imyitozo y'igisirikare cya Kongo. Iyi ni imyitozo rwose y'indege kabuhariwe, nabonye harimo na za Sukhoi n'izindi ndege zitandukanye, imyitozo ikomeye cyane. Amakuru ari kwerekana ko iyi myitozo yabereye mu kirere cyo mu gace ka Shobwe, ni kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2025. Aka gace ka Shobwe rero kari he? Kaherereye ahitwa Lubumbashi, hano ni mu ntara ya Katanga, kandi aka gace ka Shobwe ni agace kavukamo Moise Katumbi. Nkuko byemejwe rero, iyi nshuro intambara ngizaba ikomeye cyane, kandi abari mu miryango ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko iyi myitozo nubwo yabereye Lubumbashi ikabera mu gace ka Shobwe Moise Katumbi avukamo, indege zagaragaye hejuru y'iki kirere ariko ubona ko zisa nk'iziri gukora imyitozo. Hari amakuru yari ari kuvuga ngo uri kubona Moise Katumbi ngakomoka muri kare ya gace kandi ntagavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ngo byaba ari ibikangisho se Tshisekedi ari gushira kuri Moise Katumbi, cyangwa se hari umugambi wo kumugirira nabi. Ariko se noneho waba ufite umugambi wo kugirira nabi Moise Katumbi cyangwa se kumukanga, byagusaba gufata indege zikaguruka mu kirere cya Lubumbashi muri aka gace gakomokamo Moise Katumbi? Sinzi niba ubutegetsi bwa Kinshasa ariko bwabigenza, ariko nge ndumva ibyo n'ibyo byari biri kuvugwa n'abanyalubumbashi. Ngiyi imyitozo y'izi ndege hejuru y'ikirere cy'iwacu kwa Moise Katumbi, ubwo ni ugutera ubwoba Moise Katumbi nk'umuntu urwanya Tshisekedi. Nyamara ntago Tshisekedi yakoresha indege mu kurwanya Moise Katumbi, ahubwo reba amakuru icyo abivugaho. Nyuma yo kubimenya, twaje kumenya ko izi ndege koko zimeze nk'iziri gukora parade hejuru y'ikirere cya Lubumbashi, nyamara twaje kumenya ko ari imyitozo ya gisirikare. Izi ndege ziri gukoreshwa imyitozo kuko ziri gutegurwa koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru kugira zikomeze urugamba zifasha igisirikare cya Kongo, Abarundi, FARDC na Wazalendo mu kurwanya M23. Bivuze ngo ibitero byo ku butaka byarateguwe kandi na n'ubu birakomeza kugenda biba, ariko ngo igisirikare cya Kongo kirategura ibitero bikomeye kandi bikomatanyije mu duce dutandukanye kandi bidakuraho muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Amakuru twamenye rero ko ariyo mpamvu izi ndege ziri gukora imyitozo muri Lubumbashi, ntaho bifitaho bihuriye no kurwanya Moise Katumbi. Ibi rero Kinshasa ikomeza kugenda ibikora muri ubu buryo, nubwo iri kubikora rwose iri gutegura izi ndege ziri gukora n'imyitozo. Amakuru arerekana ko abarwanyi ba M23 kugeza ubu ryakoranabuhanga ryabo ryo guhanura indege no kuyobya ibipimo byazo ubu ryatangiye gukora, yaba muri Rucuru yaba no muri Masisi n'ahandi no muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko zagezeyo, kandi aya makuru nayakugejejeho nyuma yaho uyu mutwe ubonye ko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kuzamura amadrone akagaba ibitero mu birindiro byabo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, Zanzibira, za Fizi, Plateau ya Uvira. Nejo bundi mwarabibonye za Rucuru, za Rubero na Walikale, mbere yaho byari byabaye bibwe muri Masisi. Aya makuru narakubwiye byatumye M23 yongera gukaza bwa bwirinzi bwayo bukomeye cyane bwo kuyobya no guhanura izo ndege. Nyamara amakuru arerekana ko igisirikare cya Kongo cyo gikomeza gutegura mu myitozo y'indege z'intambara iri kubera muri Lubumbashi, hari ukugira bazohereze muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo zize kurwana. Icyo koze hari amakuru avuga ko igisirikare cya Kongo ubu ngubu gisa nkaho gishobora kuba cyarazanye izindi ndege, amadrone n'indege mu byo bita ngo avion de chasse, indege z'intambara n'izikora ubutasi, harimo amadrone atagira abapilote, hakabamo n'izindi ndege zitandukanye zigaba ibitero.
izi ndege nshya ngo baheruka kuzigura rwose zirahari, ariko bakazigura mu rwego rwo kugira ngo bahangane na rya koranabuhanga mu 23 ifite ryo kuziyobya cyangwa se kwibya ibipimo byazo. Amakuru akavuga ko ari nazo zishobora kuba ziri mu iyo myitozo kugira ngo zize muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo guhangana na 23. Bivuga ngo bashobora kuba baraguze izindi ndege n'amadrone afite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru, nyuma yo kubona ko abarwanyi bayi mu 23 nabo batoroshe. Reka noneho dute tugaruka mbere yuko tujya ku mirongo y'urugamba. Bamwe mu bayobozi ba Uganda batangaje ibintu byo kwibazwaho, ndetse bakerekana ko biriya bice Uganda ihana imbibi na Uganda nako Kongo ihana imbibi na Uganda bishobora kuzakurwaho imipaka bigahinduka igihugu kimwe. Uganda na Kongo bigahinduka igihugu kimwe gute? Mbere yuko tujya muri aya makuru mu buryo bwimbitse rero, reka manze mbikubwire uko biteye, manze nkubwire uwabitangaje n'uwo ari we kuri Perezida Museveni nuko yabivuze n'impamvu. Uwari Minisitiri w'Ubugande akaba n'inshuti ya Museveni yatangaje ko hari igihe cya vuba imipaka hagati y'abanande bo muri Kongo n'Abagande ishobora gukurwaho. Buriya Abanande rero cyangwa Abandandi bafite inkomoko muri Uganda. Nubwo bajya batoteza bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo mukomoka mu Rwanda kubera ko muvuga Ikinyarwanda, Abandandi nabo baturuka muri Uganda. Mu iteraniro ryabereye mu karere ka Kasese mu Bugande, uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo bamwita Crispus Kionga uza mu bantu ba hafi ba Perezida Yoweri Museveni yavuze amagambo yamaze gutera impaka hakurya y'umupaka. Yateye impaka nyinshi cyane muri Kongo. Uyu mugabo ukomoka mu bwoko bwa Konzo buzwiho kugira umuco n'ururimi bisa cyane n'iby'Abanande cyangwa se Abandande bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragaje ko hashobora gutangira igihe gishya cyo kwisanzura no guhahirana nta mipaka hagati y'ibihugu byombi. Yagize ati, vuba aha ntihazongera kubaho umupaka hagati yacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanande batuye impande zombi dufitanye imiryango imwe, tuvuga ururimi rumwe, kandi tuzakomeza guhana no guhahira na mu bwisanzure n'abavandimwe bacu bo muri Kongo. Aya magambo ye yatunguye benshi b'Abanyekongo cyane cyane, ndetse atera ubwoba nabo mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru, aho iyi nkuru yakiriwe n'amarangamutima anyuranye. Uyu ni umwe mu bantu ba hafi ba Perezida Museveni. Ati imipaka izajya riveho kuko hari abantu bo muri Uganda bafitanye isano n'abantu bo muri Kongo cyane cyane Abandandi. Ati si ngombwa rero ko habaho imipaka, nubwo muri Kongo natwe turi muri Uganda, ariko bisaba ko imipaka ivaho. Ni umwe mu bantu b'inshuti ya kadasohoka ya Perezida Museveni wigeze kuba na Minisitiri w'Ingabo. Ati igihe kiri hafi rwose imipaka ikavaho ntibisabe imipaka. Abo Abanyekongo rero bo muri Ituri bo bahise bavuga ati, dushingiye ku myitwarire y'ingabo za Uganda, uburyo zatangiye gufata kugenzura ibibuga n'uduce tugiye dutandukanye turi kuri transversale ya Lac Albert, ubona ko ingabo za Uganda arizo ziri kutwigarurira zitugenzura, kandi izi ngabo za Uganda zikaba zikomeje kongera ingabo n'ibikoresho muri Ituri. Nyamara wareba umusaruro kurwanya ADF ukabona ari ntawo, ahubwo ukabona ko ingabo za Uganda zikomeza kongera ku bwinshi muri Ituri no muri Beni no muri Grand Nord. Birashoboka ko Uganda ngo yaba ifite umugambi wo kugenzura biriya bice birimo za Ituri na Beni na Grand Nord. Ubu rero bari no kuvuga ko hari umutwe wa Thomas Lubanga uzwi nka CRP. Ngera ngo mu kiganiro cyabanje nabibabwiye, uyu mutwe urakomeza kugenda ufata uduce turi kuri transversale ya Lac Albert. Bakavuga ati kandi uyu mutwe ngo uterwa inkunga na Uganda kuko ngo niho ufite base, ni naho ukura abarwanyi, niho ukorera za recruitment. Thomas Lubanga ajya muri Uganda akagaruka ntibamufate, kandi Kongo yarasabye ko bamufata. Ati rero uyu mutwe wa Thomas Lubanga uburyo uri kurwanya ingabo za leta ushaka gufata n'ibice, hakiyongeraho n'izi mvugo z'aba banyapolitike bo muri Uganda. Ati rwose imipaka izavaho bihinduka igihugu kimwe. Ati ubutumwa bwa Uganda hariya muri biyace bya Ituri, Beni na Rubero nubwo kwitondera cyane cyane ibi bya Operation Suja bafatanyijemo n'ingabo za Kongo. Ati bakwiriye kuba babyitondera. Hati izi ngabo za Uganda zitaba zaraje muri Ituri no mu bindi bice, ariko zikaba zidateganya kuzasubira muri Uganda. Ngo zikaba zidateganya kuzasubira muri Uganda, zikigumira muri biriya bice, bikazarangira nyine imipaka ivuyeho, nk'uko byakomeje kugenda byerekanwa n'uyu mugabo. Nk'uko mbibabwiye, bamwita Chris Kionga wigeze kuba Minisitiri w'Ingabo, akaba n'umuntu wa hafi wa Perezida Museveni.
reka noneho dute twigira ku makuru y'imirwano ikomeza kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, niho tugiye guhera. Ubu ngubu rero ngira ngo mu gitondo nari nakugejejeho update z'imirwano yabaye muri weekend, kuko twagize ikibazo cya tekinike muri weekend ku wa gatandatu, kimwe ntabwo twabashije gukora, niyo mpamvu nari naguhaye ari amakuru kugira umenye wowe ukurikira inkuru Mpamo TV utarayumvisha ahandi, wenda umenye uko byari byifashe muri weekend. Nyamara amakuru arekana ko kuri uyu wa mbere imirwano ho ikomeje. Ubu ngubu rero imirwano ikomereje hehe? Amakuru ari kuvuga yuko muri teritwari ya Kalehe kuri iyi tariki ya gatandatu umunsi n'uwa mbere ukwezi kwa 10 hakomeje kuvugwa imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 bahanganye n'imitwe ya za Mayimayi ndetse na za Nyatura na za FDL. Nujya kureba rero iyi mirwano ikunze kuvugwa hano muri Kalehe n'aba barwanyi ba FDL na Wazalendo bakunze guturuka mu ishyamba rya parike ya Kauzi Biega bakagaba ibitero mu bice abarwanyi ba M23 bagenzura. Ubu ngubu rero amakuru ari kwerekana ko imirwano ikomeye yazindukiye kuri tariki ya mbere nako kuri tariki ya gatandatu umunsi no ku wa mbere ukwezi kwa 10 amakuru ari kwerekana ko imirwano ikomeye yazindukiye mu gace ka Chambombo ndetse n'agace ka Lumbishi ndetse n'agace ka Rutare n'agace ka Kishishe kuva mu gitondo cya kare rwose. Hano ni muri sheferi ya Buhavu, teritwari ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Reka duhere Lumbishi. Lumbishi ni agace kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru akavuga ko Wazalendo na FDL baturutse mu ishyamba rya Kauzi Biega bagerageje kuhagaba ibitero, ariko bakubitwa nabi cyane basubizwa inyuma, kandi si ubwa mbere babikoze. Niko byagenze Chambombo, niko byagenze Rutare, niko byagenze Gashihe. Ni imirwano rero yari ikomeye, ariko imirwano ikomeye cyane ikaba yibanze cyane mu misozi irangamiye site ya Chambombo ndetse no mu nkengero z'agace ka Lumbishi ndetse na Gashishe. Ni imirwano ikomeje kuvugwa hano. Ubu ngubu rero tugiye no muri Walungu, amakuru ari kwerekana ko igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDLR n'aba FARDC ubu bongeye gukanira nyuma yaho M23 bambuye twa duce rwose hafi ya twose turi ku uduce ariko turi hano muri Walungu, ariko turi ku mupaka na Shabunda n'utundi turi muri Walungu turi ku mupaka na Mwenga. Bikaba byatuma M23 yakwinjira muri izi teritwari ya makuru yakugejejeho. Amakuru aravuga ko igisirikare cy'u Burundi FARDC na Wazalendo na FDLR bafashe imyanzuro, ubu bari kwikusanyiriza hariya ku mupaka wa Shabunda, abandi bikusanyiriza ku mupaka wa Mwenga kugira barebe ko bagaba ibitero bikomeye basubize M23 inyuma, bayikure kwiyi mipaka ya Shabunda na Mwenga, barebe ko bayisubiza inyuma bakayikurana nzibira. Ni gahunda rero imaze igihe, ariko byarananiranye kuko n'ibitero bamaze iminsi bahagabaye. Amakuru kubwiye nta na kimwe cyabaye successful, ahubwo naba barwanyi ba M23 bakomeje kwegera imbere. Ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko ubu bagiye no kuzana bacancuro bari bamaze iminsi bari i Burundi, bivugwa ko bashobora gutangira kwambuka kuko bamajije kumvikana na President Tshisekedi. Aba mbere rero ngo bagomba guhita babajyana muri kuri iriya axe ya Nzibira, bajya muri Mwenga bajya muri Shabunda kugira basubize M23 inyuma banayambure Nzibira. Urumva ko urugamba rwa Nzibira ubu hagiye kuzamo n'abacancuro. Nyamara amakuru akavuga ko M23 nayo itoroshe kuko yamaje gufata turiya duce kandi komeza kutwongeramo imbaraga. Aya makuru nayaguhaye n'uyu mutwe ushaka kwinjira muri Mwenga na Shabunda, ariko abarundi FARDC Wazalendo urumva ko bagiye kuzana n'abacancuro na za FDL kugira ngo barebe ko basubiza M23 inyuma. Bivuze ngo rwose uru rugamba rwa hariya muri biriya bice bya Walungu, Shabunda na Mwenga rushobora kuza gukomera ku rwego rwo hejuru. Niko bihagaze hano rero ukabona ko ariko ntago byoroshye hariya kugira bahakure M23. Ndakurahiye M23 kuyikura Nzibira byagusaba ibyuya. Ibi turabikubwira nk'abantu babizi dukomeza gukurikiranira amakuru hafi, nubwo rwose muri mwe harimo abayakurikirana, ariko twebwe niko kazi kacu ka buri munsi. Kugira ukure M23 hariya Nzibira byagusaba icyo bita ibyuya, byagusaba icyo bita ibyuya bikomeye. Reka noneho tuve muri iyi mirwano, ahubwo turi kugenda twerekeza ku musozo. Wowe nkubwira gukora subscribe kugira udufashe kwaguka, gukora like kugira ngo ibintu bigende neza, ugakora na share kugira ngo
ukomeze kudufasha gusangiza aya makuru yo ku Inkuru Mpamo TV, uyasangiza abandi, ubundi ukomeze kudufasha gutera imbere. Namwe mushaka kwamamaza mwagana Inkuru Mpamo TV kugira ngo ibamamarize, ubundi ubutumwa bwanyu bugere kubifuza service na produit zanyu. Ariko nkomeza kubabwira kugana Infinity Tech Solution kugira ngo iguhe software iri powerful yo ku rwego rwo hejuru, izagufasha gukontorora transaction zose imbere muri company yawe, kugira ngo ba manager batakwiba, kuko nyine bashobora kukwibamo bagacuruza service n'amaproduit bakishira amafaranga ku mufuka, wowe ukazashida kuri guhomba. Iyo software rero ituma nta manager cyangwa umukozi wakwiba n'igiceri cy'atanu nta handi uyisanga, ni ku Infinity Tech Solution. Ndetse n'aba bafite business bari ku mugabane w'Uburayi, dore ko muri leta zunze za Amerika cyangwa i Burayi bishobora kuba bibahenze, nyamara ikoranabuhanga rya Infinity Tech Solution ntaho ritagera, naho muri Amerika no mu Burayi ryahagera, kandi rikagufasha kumanaginga business zawe mu buryo udashobora guhura n'ibihombo. Uri kubona rero iyo nimero iri ku rubuga rwa Inkuru Mpamo TV, irangizwa na 72, yihamagare cyangwa se uhamagare na nimero yanjye 0783824586, tukugeze kuri Infinity Tech Solution hehe n'ibihombo numara guhabwa ino software. Ushobora no kuyishira muri mashini yawe cyangwa bakayigushirira muri mashini yawe, wowe ukajya ugenzura ibiri kubera muri company yawe byose, transaction bigurwa ibiri muri stock byinshi bisigaye, wibereye iwawe cyangwa ahandi hariho hose, upfa kuba ufite internet. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Amakuru ku Inkuru Mpamo TV nakagaruka, witeka komeze kubana namwe.